Bakunzi ba My Heart mumeze muti? Twizere ko mumeze neza. Kuri ubu ngubu rero mumaze igihe nakwita ko atari gitoya mutabona My Heart. Ni ukuvuga ngo episode yagombaga gusohoka ejo ntabwo mwayibonye. N'iyo uyu munsi kuyibona nabwo biragorana. Ati byatewe n'iki? Rero ahangaha ngiye kuba nakubwira impamvu iri gutuma mutabona My Heart. Niyo mpamvu ngusabye kugira ngo niba ari ubwa mbere ube wakora subscribe hano ubundi ukore no kunzogera kugira ngo amatangazo yose yo muri My Heart, kugira ngo ibiganiro byose bihuza abafana ba My Heart bica kwicano ujye urahita ubibona kandi ubigiremo uruhare. Nguhaye ikaze. Turabashimiye mwebwe mutwumva muri ahantu hatandukanye, ubwo ndavuga mu mpande enye z'igihugu, ubwo ni mu majyaruguru, mu majyepfo, iburasirazuba n'iburengerazuba, tutibagiwe n'umujyi wa Kigali. None My Heart ifite abakunzi benshi, ari abantu batwumvira hanze y'igihugu, especially nko mu Burundi. Abo bantu nabo turabasuhuje. My Heart rero uyu munsi ntabwo iri buze gusohoka kare. Mwari mumenyereye ko My Heart tuyibahereza saa 5, gusa uyu munsi My Heart ntabwo iri buze gusohoka saa 5, irasohoka mu masaha ya saa 11 cyangwa se saa 9. Mutegereze mwihanganye, iyi My Heart nibwo muri buze kuyibona. Mukimara kumenya igihe rero irasohokera, ni ngombwa ngo mumenye impamvu iri gutinda cyangwa se ntisohoke. Ni ukubera ko uwitwa Kiramani Daddy cyangwa se Yannick, bitewe n'ukuntu waba ushaka kumwita, kuri ubu ngubu ararwaye ararembye, kandi murabizi neza ko iyo Kiramani atarimo n'ubundi nta cyakorwa. Rero dutegereje ko Kiramani yakira akoroherwa, ubundi agakora My Heart tukayibahereza. Ngiye muvugana nitwa The Brown, njyewe nanjye ndi umwe mu bagira uruhari mu itegurwa rya My Heart. Ati nkora iki? Ndi umwe mu bahuza amashusho n'amajwi byo muri My Heart, ubundi My Heart ikaza kubageraho kandi neza. Niyo mpamvu rero uwitwa Kiramani Daddy cyangwa se Yannick, bitewe n'ukuntu ushaka kumwita, yantumye ngo nganire n'abafana biwe mu kiganiro twari dusanzwe tugirana. Murabizi neza ko ahangaha tubahereza amatangazo kuri cyano, ndetse tugakora n'ikiganiro bita My Heart Analysis. Icyo kiganiro nshimiye abantu benshi bamaze kukisangamo. Ni icy'abakunzi ba My Heart, tuganira kuri My Heart, ubundi tugatanga n'ibitekerezo bifasha abakinnyi ba My Heart kuba badutegurira My Heart dukunze kandi twishimiye. Kuri izi saha rero turagira ngo tubabwire ngo mutegereze mwihanganye, My Heart igiye kuboneka uyu munsi, ntabwo urira mutayibonye. Nubwo bisa nk'ibigoranye rero, My Heart yarangije kuba yakorwa, igisigaye ni ukuba yashirwa kuri YouTube. Gusa ntabwo yashirwa kuri YouTube uwitwa Kiramani atabigizemo uruhare. Ni ukuvuga ngo abakora ibijyanye n'amashusho n'amajwi bamaze kubikora no kuyiteranya, barayiteranyije, icyo bita editing. Kuri ubu ngubu rero hakenewe uruhusha rwa Kiramani kuba yakira, ubundi akaba yatanga imyirondoro ya channel, ubundi bakayishyira kuri YouTube channel, ikagera kuri YouTube abafana mukayikurikirana. Ikintu mwadufasha rero ni ugusengera Kiramani, ubundi Imana ikamukiza vuba, maze nuko rero natwe tukabahereza episode yanyu nk'uko muyifuza kandi muyitegereje muri benshi. Hari igitekerezo cyangwa ikindi kintu wifuza kuba wabaza kuri My Heart, wakwandika ubutumwa ahangaha. Ushaka kugira ijambo waba wagenera Kiramani, nabyo wabyandikamo ahangaha. Niyo mpamvu nababwira ati mwirirwe, zongere duhure nyuma y'iyi episode.